banala namathwasane basesigodlweni. Everything that we do ephethweni kumele kube imfihlo. Fana nabantu abayintabeni namkhulu. Nginyanga ngasabi lutho mina mkhulu. Anyeke usuke la usuka khona ngenxa umono uzovala indumba yami ngoba uthi mina ngithwasisa abantwana abafunda isikole. Ngoba at the end of the day abantu bangenelwa naseyindumbeni manje bayadutshula because you don't know. Angiyekisa umntwana isikole mina. Umntwana kodwa uyazi ukuthi maka esikolweni uzaliphatha ibhayi. Apho umuntu mangathi ukuthathela umuntu afuna umuntu wakhe back and bamasha umshado wakho. Sizosiza thina kuna problem. Abantu babahlangane ngawo sizokusiza wena mkhulu. Ngithola ukuthi ngithini. Abantu nje mabakuhlukumeza ithuna siyalisebenzisa kakhulu futhi angifuni ukufihla. Sanibingelela babukeli be-Echo Point TV i-The Call lobingelelayo ke uxolani mfowambatha ke ushaya Ntutha bezithu sontshikazi ushoti mantindane sinqumsodle madla wana gatshoza igcololo umtito uyadaka udakhela uqatho umbukelo we-Echo Point TV ungakhohlwa ukusubscribe ukulike ucomment uyazi ukuthi kusibeka emathubeni ukuthi sikwazi ukuthi siyithathe i-channel sibeke ezingeni nasemagumbini amano omhlaba siyanthanda lapha emakhaya nihlale nathi sihlale nani niyazi ukuthi angihambe ngedwa ngihlale ngigodla amasotsha namhlanje ngiphethe umkhulu Litsatsi namhlanje othi akafike eqathatha e-studio naye azokhipha uvo lakhe noma asilethele ukudla kwendlela sizothatha izintambo siphose kuye omkhulu ngoba mina ke anginamaningi uyena usilethele ukudla kwendlebe ekuzosinika indlela yaphambili mina ngizothatha ithuba ngimbingelele umkhulu ngiphinde ngimamukele akwazi ukuthi anike ukudla umkhulu sekubingelela makhosi umkhulu Litsatsi umkhulu Litsatsi ke mudawu ngahlalele ke Mosotho yebo ntate ke letswala la Lesotho meke letswala la Freestata all right emuna ngipure breed yomsuthu ha ke itlhalosa kere ke motaung wa hlalele ke ngwana bonthithi ya morapedi ke ngwana le besela go mopetolo ka la molala ke tau ke namane e tshehla e tla shwa mohla e ratang taung ha marena mangata morena ke hlalele fela ke tsamaya le bona ba fokeng ba mahuane ba matlalane le ba fokeng ba mapudungwana tlhatla le totoma le nyela tlatlane mo khomisa tsole mositso la msere banana ba ishebile ha e tsole mositho ya hlola ke tsole fatshe la ko Wardville ePinoni kona lapha eGauteng ona mkhulu ngimlapha endabuko I'm a mentor I'm an initiator and then nya counselor futhi nabantu especially into ze spirituality so umuntu nje wabantu umuntu othanda ukuthi aphilise abantu ingakho isileko sami sithi mabaphila abantu yebo mkhulu izinto engakuwedwa uyakhona lezi zinto mkhulu ukhona ulekelelana naye mhlambe noma umama sendlini usisi ayi ngeke lo msebenzi ngathi mningi bengikhona ukuphusha ngedwa namkhulu ngoba itsho manje lokhu uyakhula nasedlozini abantu baba baningi futhi uNkulunkulu ke wangiblessa ke nginonkosikazi ngisebenzisana naye ugogo uvelile yena uthwasile naye wathwasiswa yimi kodwa wangena esigodlweni athwase isiXhosa and then strangely ngazi abantu abaningi zobathusa she's an ordained pastor yabazalwane hayibo amen kanjani manje hayibo kanjani manje futhi mkhulu ikhona mkhulu ngoba ngisho abantu abaningi bona bacabanga ukuthi hayi bazosifihla ngesonto so cha kumele singalahli identity yethu mkhulu kumele sazi ukuthi sichamuka ngaphi sikabantu kahle ucha uNkulunkulu ukubusisile mkhulu ukuthi uthole umuntu on the same page naye onikhuluma language eyodwa naye hayi siyakubongela mkhulu uNkulunkulu futhi nje akuphamisela umsebenzi wakho ukuthi uqhubeke uye phambili yebo cha ake singene odabeni mkhulu asikuhluba ukudla ekhasini sibone ukuthi yini le ubanana noma isinkwa noma iapple noma ipiyere lana mkhulu uLitsatsi ngididekile nombukele ekhaya nangu uyakubuka udidekile uyazibuza ukuthi ubani manje umkhulu Litsatsi ubuyapi uyabona ngoba ngiyacabanga ukuthi usuku lokuqala namhlanje usivakashela makhosi sizothanda nje ukuthi ke sithi ukuhlehla sikwazi ukuthi siqonde umongo wakho ukuthi umkhulu before uthatha ubizo lakho nalo umsebenzi oyenzayo eminye eminingi kangaka ngoba usudumena kangaka usuwenza izinto zenzeke but before ungakayithathi ungakayivumeli ungakazi ingakafiki ubuphila kanjani ubuhamba ama groove ubusonta ubuyiso ukushintsha amantombazane udlala ibhola nje usixoxele nje ngempilo yakho usenormal makhosi then bese sikwazi ukuthi siqhubeke nendlela yakho mkhulu hayi ngizolihleplela mkhulu siyacela futhi silindele wena mkhulu it's so saddening na ukuthi ngizamix isilungu la ngihlala isisuthu ngahlela isiZulu ngikhulele lokushini mina okay ukawu mkhulu mina ngizalwe nabosisi abayi2 amenye last born ngumfana ngeone ekhaya yebo from my paternal side and my maternal side akazi kube nenyanga wena mkhulu
Leyo bizo leli is unfortunate ukuthi sikuthole ukuthi mhlambe it was 2002 mawuzothola ukuthi kumele ngiyothwasa. And then ethi ngibuyele emuva futhi. Yes. Ubamami makangitshela uthi at the age of 6 months ngike ngagulela ukufa. Umamami ubekumuntu bekahlala afisa ukuthi abe nomntwana omfana. Then it happened ukuthi ngagula ngathula ngathi tu. Hayibo. Umamkhulu wami ukusisi kamamami wangithatha wathi mama kaMrapeli mina ngoMrapeli igama lami lasekhaya. Okay. Bangisenyangeni. Wathi mafika kule nyanga bathi le nyanga yathi wena ngilethela umntwana oshonile ngoba nimbona umntwana uthi ushonile yini. Bathi mamkhulu wami wathi mama siyacela ukuthi zama noma yini siyakuzwa lokushoyo. Bathi mama loyo wathatha ke imithi wathi ngicela ukuthi ngimshunqisele umntwana. Bathi wangishunqisela waceda lapho ke bathi bezwa sengikhwehlela. Waqala manje kwaqala sinyavuka. Bathi mama moyeza gijima ngoba bokumuntu phumela phana kule ndumba leyani kumuntu okhala inyembezi. Okay. Bathi uyamangala ukuthi kwenzakalani. Bathi ke ukuvuka kwami. So those were the signs, the first sign that we had. Yes. Okay. And then secondly it was 1985 bangikwaza ngemeso wena mkhulu. That time Kumlahla was 11 years old. Bangikwaza la on my shoulder bangikwaza la phambi kwespine emuva. Ngasukelwa nje ubaba nje wangigwasa. Those were the signs futhi nakhona. Ngenzanga lutho ngihamba nabangani bami sithunye ukuthi sothenga nje amaveji. Phambi kwendawo yema India ma cross isporwela ngale wasibamba lapho kuntambama. And that time I was very active ku training because mina I'm an ex-professional boxer and bengenza nekarate at the very same time. So bengumuntu bengithanda isport kakhulu. Okay. So ithi masuka lapho nje ejimini umuntu mama wasithuma the time lo baba ke sazongithatha angikwazi nje kuphela. Then it happened ukuthi lobhuti lo bekasitrainer basihlala same street naye yaba uye umuntu ongirescue. And then kwabuya futhi emkhulu ngayi-university bengifunda manje bathi se-UJ Wits Technikon la Auckland Park ngihlala eMajuba. It happened ukuthi kanti ledlo silaphakama lo ngiyaphupha kodwa into khona ngiyilandelele ukuthi kwenzakalani. And then 1999 ngajoin isiphoyisa. I'm an ex-police officer as well. Okay. So kwenzeka ukuthi 2002 ngisesiphoyiseni ngoba yathi bangibuye college ngaya eMpumalanga from Mpumalanga senze cross transfer ngazala eKatlehong. Okay. Ngajoin crime intelligence. Kulapho ngadutshulwa khona futhi. Bangidubula la esandleni sami bangidubula on the abdomen. So nakhona enye into emangaze abodokotela bathi lo muntu lo ngoba bamdubule short range why bullet ngoba bamdubule siswini ngaphumanga ngaphe emuva ngokuspine but ishintsha i-direction and strangely futhi ngaphakathi akuna internal organ eyalimala. The only thing yalimala kakhulu isandla sami. Yathi mase ngiphumile ngoba hlezi ICU for 3 weeks ngahlala emawotini for 2 months and then ngihlala bengise hospital eAlbertine then. And then 2005 okay before that okay yabona wena mkhulu ukuthi ithi mahamba nabantu kwenzakala izinto bese wena always huwe oaccuswayo iphumela ngawe nganari time uzodutshulwa mina ngiyi1 ethi nise police station entini yanceda ngoba thina bese crime intelligence besigijima phansi and then sithi ngoba sinamsebenzi sincede nalapha e-charge office ivula amadocket kufika abantu nje bathi yana lo bhuti lo bekakhona uma umuntu yabuza ukuthi bekhona kuphi bathi yana nifikile izolo nathatha imali yethu kwasha kacima nani. Fortunately kulanto bathi ama-pocket books uyabhala phansi ma-postiwe and then kune-occurrence book futhi abantu abanye bazoyibona ama-police station lencwadi enkulu and ma-postiwa kuya bese ubhalwa kuyo khona lapho. Ubusuku bakhona lo bakhuluma ngabo mina sanke ngiphume nangevan for that matter bese ngahambi nangevan besihamba ngamachiko namakhosi that time ngoba ngisebenza crime intelligence then. You understand? So baba mwayibona lento wathi no man wena njalo unenkinga wona mfana manje kwenzakalani. They had to take me ngikhumbula kahle it was 2005 bangithatha saye komatiport noba bami nomyebhuti bathi uButhemba waseMpumalanga. Yathi masifika lapha lo mama wakhona wathi mkhulu nizwenzani la washo baba Matani lethu umntana Matani ngangene lapha kahle umntana kuma hamba yothwasa
so asasineliseke ngiyabona ngoba sihlezi ubusuku bonke umuntu usitshela into eyi1 nakhona asingena sendumeni usitshela siselayinini so we had to drive ukuthi sihambe manje siye na sport masifike na sport yena kulapho basitshela khona baba bathi bayemkhulu mntana komela hamba uthwasa amadlozi awayifuna indaba esibhamu and kwenzakala wena mkhulu mangikutshela ukuthi mebonisa the idlozi lambe the way beselithukuthele ngakhona uyazi ukuthi mina ngabosho wena mkhulu it was 2005 ngaboshela into engayazi ngisasho ukuthi ngipho SNX police officer bengiza izinto zami most amaphoyisa khona izinto ezifihlekile ezenzakalayo begijinywa phansi and so on ijonjo into khona vele sibiza ukuthi ukhwaphula lapho ngifuna straight forward babazongixolela abamaphoyisa ngoba into ekhona vele yazi siyabona lo mhlaba ukuthi namhlanje kwenzakala unake eleshi imali vele nje ihamba phambili lapho ngifuna straight forward angifuni ukufihla lutho yabona so it happened ukuthi manje kulokho mina ngikukwenzanga kodwa lo bengihamba nayo kwenzile into ngoba ngisebenzana ngeimoto namkhulu imoto ikokotiwe nani yabona imoto ngiyazi nje ngoba mina mkhulu mangakokota mina ngakutshela ukuthi le moto uyenzile akutsho ngenyanga kodwa mina ngihlala kumatshela ukuthi am streetwise mina ngibuyele okushini nami ngiphilile namajida before ngizoba inyanga la ngikhona yabona so yebo uganga into lokhona njengomuntu okhulayo njengamanye amaphoyisa yenzayo noma ngayidinaya vele into yenziwayo vele ngiyakwazi lo yabona so kwenzakala ke after lokho baba mathi noca masambe siyo checka kumyobaba masiyo checka futhi masiselection lo baba lo ngezwe ngithanda indaba yondaba khona wena mkhulu isemikhukhwini kunamakhundwane kunamaqathi kunayo yonke lento le abo sisi babazi bathi hayi la nyakuthwasa endaweni so umama umuntu othanda ubuclean uyichobolo namkhulu understand kodwa ngathi inhliziyo yama diamond la kumele ngithwase khona la wayifila nje nawe lento wayizothwasa la kule ndawo le and for sure 2007 ngangena ethwaseni namkhulu ngathwasa ngaceda unfortunately wena mkhulu azange bangiphethele kahle awuzangiphatheke kahle azange bangiphethele kahle azange bangenzele kahle into zami zamadlozi ngiyazi umngule nomndawe and then from lapho umntana walo baba bengithwasa kuye ecaleni bekathwasa nesisuthu so ngisameshina lo ngenzele kahle ubabukhethi idlozi ohlala ePenville ngisambonga inkosi yami engiyokuphethela kahle isisuthu namhlanje anginanca naye you understand so after 2 years in 2009 I had ukuthi ngiguqule impande ngiye kwenye inkosi yami ngithi umbane ezonsizwa kaSikhosana uTimothy Hope so unfortunately uNkulunkulu wamthatha emhlabeni kodwa bokumfana omncane bengimshiya nga 13 years yonke mkhulu wangenzela umnguni nomndawo ngendlela efanele and kule yantu why futhi ngitazama ngenzele kahle la ngibuya khona namkhulu yathi kunento kulesiyo kuthiwa ukugatshekwa yebo ukugatshekwa ukushayelwa besidlozi liyaziphumela lizisho ukuthi lubande lifunani kodwa kulempande lebe ngibuya kuye ngayiguqula azange mina bangigatshe bangigatsheka same thing fika bangigeza bakanzi next bangigatsheka nje ngisaqola ublokishi la ekhanda lami you understand babaceda lapho bangipha igama bathi umbane ezulu bathi kimi umahlaba ezulu insizwa babona futhi ngipha igama bathi umahlaba ezulu insizwa kaMthetho kahle lapha na wathwasa lo mahlaba ezulu insizwa kaMthetho ngamazi initial namkhulu ukuthi mina I'm a pure breed yomsuthu akunala ngihlobana khona namaZulu namandebele nani mina ngumsuthu noma ngalandelela from ngabo mama kuyale egcineni nabo mama nabo baba kanjalo ithola ukuthi ngithini bangipha igama abantu bathanda bona bangikhethele lona so kanti umnikazi wesikhwama lona akakaphahlwa akaphumi yathi mangifika ngalo wena mkhulu kulo kugobela wami lo ngida wasekhe emhlabeni kulapho laphuma khona idlozi lami lathu oletsatsi insizwa kaMfukeng nakha yathi makufonela umama wami efoni umama wakhala efonini baba mbuzo ukuthi ukhalelana wathi ubaba wami masiloyo and then into emkhalisile umama wami baba Gagamazi washona umama wami ana 3 years and umama wami sikhuluma ukuthi 2 weeks back bekayenza 8 years and then ulitsatsi loyo thina sikhule singamazi kungakhulunywa ngaye ngoba kwayena umama ambe kangakhuluma ngoba kwayena umama akamazi wasigama nje ukuthi ubaba wakho bekulitsatsi wakaMfukeng bakana amabhasi elisuthu weze Free State lento le ukuthi ebukhosini bafuna ukutshontsha abantwana bakhona babulale yabo le torinyana lezakudala into esifana nalezo and then kwenzeka ke ukuthi manje
ngathi vela singena indaba kamkhulu ngoba baxoxa ngayo so into emkhalisile athi nawo baba miyaphuma manje mina bengamazi nolitsathile uphuma ngami yebo that's when I started the journey ke kahle ngendlela efanele namkhulu mangizoguqula kumbane ezulu kodwa ukucaleni kwami the journey ngaqala 2007 up until today ngichoba lobungoma but ke yathi mangicela ukuthwasa namkhulu sengiyekile nasesiphoyiseni I had to go back ngesikolweni mina I'm an occupational health and safety practitioner ngayifundela namangiceda lapho ngasebenza kwenye company angithanda ukuthi besengibiza ama company but kuse company enkulu eseMpumalanga yenza i petroleum and so on I was a safety officer lapha ngabuye futhi ngaba i supervisor yakhona yathi macala iCovid 2019 that's when kanti idlozi masela ngibuyise ekhaya ukuthi manje sesifuna ukuthi manje uhlale straight uhlale endabeni ngoba manje bangikhiphile kuphi esiphoyiseni manje bangikhipha kuphi kulento ye safety and mina maqala iCovid igama lami belingekho ukuthi wena Litsatsi Mrapile or Norman ukulisa abantu abaphuma mina I had ukuthi ngiphume ngabatshe udayi mina ngisakhona ukuthi ngisebenze bengisebenza kahle mkhulu ngihola kahle I didn't have a problem but ngathi ngabatshe ngathi mina sengikhumbule ekhaya kanti ile dlozi leli selifuna ukuthi manje ngenze ekhaya manje ngiyosebenza liyalwa manje ya so bengilwa na amathwasana kodwa amathwasana bekwanikeza ubaba angishayelele ngilwa ngibavakashela but from 2019 until today mina mkhulu ngiyashayela amathwasana wami and I've lost count with amathwasana amangaki the way ngithwasa abantwana abaningi ngakhona ubona ukuthi le dlozi into beyikhona kudala and lo mkhulu lo ngimthathile bekumele wavela kubami kuma mama uvela shona namhlanje athi mina idlozi singamela ngibulala nyenge ngithwase mina akayifuni nje lento nje uyangisupporta uyayithanda akana nkinga mkhulu kodwa bayiqondene naye wathi yena anyeke ukuthwasa nje cha anyeke nasemanzini umama akawafuna amanzi ngoba uyayazi ukuthi usanesikweleti lesi samkhulu nabogogo so namhlanje namkhulu ngiyabuye ngijabule ukuthi most of the things that I've achieved ngaziachieve ngobungoma understand ubungoma ngiyangiphilela into engihlela ngitshela abantwana bamadlozi nabantwana bami ngithi yabona into mawuyithanda lesipho mawusithanda sizokuphilela kodwa mina ebudlozi lami ngaliphahla ngalitshela ukuthi ngangena esiphoyiseni nangikhipha ngayisibuyela esikolweni ngagraduate nangikhipha so if manje ngizofocusa ngento zamadlozi and mhlambe kungacaci cha ngizozilahla mina into zeni ngizozilahla impela and unfortunately shothi mhlambe ukuthuthela kwami ngaloko idlozi la ngizwe ngoba namhlanje ngiphila into zamadlozi nje kuphela ngisebenza belungu mina mkhulu kodwa always tell abantwana amadlozi ukuthi baba esikolweni makhosi la mkhulu ngoba amadlozi ngiyengizwe ngokuzwa kuthiwa umuntu amadlozi ahlukahlukene emzimbeni wakhe mhlambe thothi khona idlozi lempi khona idlozi lomntwana thothi ugadwe idlozi lani ngathi kuba nokuhlukahlukana so ngifuna ukuqonda ukuthi umkhulu Litsatsi weyidlozi elinjani kahle mhlambe nawe ngokubuka impawu ngobuphila kuwe uqubuka kuwe mhlambe isikhona impawu nawe uyibona ukuthi ngoba ngiphila kanje ukuthi we kanje weyidlozi lengane umkhulu Litsatsi weyidlozi kanjani wena mkhulu umkhulu wami masengizwa cala nebasho ukuthi umuntu bekana amabhasi umuntu beka sebenza beka nje was operating monje ngegedla igedla sikhuluma ngabantu abangathwasanga kodwa abantu abazimithi uyinyanga kahle kodwa beyangahloli yebona so umuntu uthi mafika kumoto uphethe into ethile bekazi ukuthi athathe imithi ahlanganise akunikeze so le impawu lezi ngiyazibona nakimi ngoba mina ngithanda umuthi kakhulu namkhulu ngiyayithanda ukuthi ngihlanganise imithi into ziyangifikela igubhu mina ngikanda negubhu mkhulu kodwa kunamuntu ongaclaim athi mina ngifundisa igubhu understand igubhu ngiyangifikela ukuthi ngithathe lo ngihlanise lo ngenza so for ukuvula insebenzo zabantu so enye into futhi bayasho ukuthi umkhulu bokumuntu wamaqhinga umuntu okhona ukuthi ahlanise impilo umuntu ogijima phansi understand so nami I'm that kind of a person angizwani nendlala because I always tell people ukuthi immediately mawuhlupheke emhlabeni ngicanga ukuthi kuyisono ngoembisweni kaNkuluNkulu ngoba sonke usizale singqono so kumele usebenzise umcondo wakho nezandla zakho futhi eswela so ingawo ngisho namkhulu ukuthi the way personal kamkhulu wami nginayo ngoba naye basho ukuthi umuntu bekahlanganisa umuntu onamabhasi nami ngikanjalo namkhulu ngoba namanje singinama makhumbi engibona ukuthi operate athatha abantwana besikole into ezinjalo ngoba angizwani ukuhlala nje kuphela mkhulu ngicela lapha edlozini ukuthi into zami bese ziyangikhanyela kahle kuzwakala ngathi
umkhulu lithathi ubamsene naye ukwazile ukumthenga uphila yena kahle kahle njalo namkhulu mhlambe ngokuqwashisa futhi okunye nokunye mhlambe umkhulu okwaziyo kangcono ngokwedlozi ngoba kunabantu abadidekile mkhulu la yebo bayazi ukuthi kunento ekuthiwa edlozi kodwa umuntu angazazi ukuthi unalo and uphila ngaliphi and kuthi akube into ebalekile ukuthi uzazi ukuthi iliphi idlozi elikwengamele ngoba kuzothi uthi ngithi mangiyophahla ngoba ngathi ukhiyulele lapha emsamo ngizothi ngiyophahla ngiphahla mhlambe ngiyabona vele utshwala besintu kuyadingeka ngaso sonke isikhathi kodwa kuthola ukuthi ngiphahle ngezinto engaqondene nalo muntu nalelo dlozi elingengamele mhlawumbe uma ungathi nje ukuthi nje fahla usihlukanisele noma usisize usiqwashise ukuthi endabeni yokudlozi khamba kanjani yebo wena mkhulu masicale lana masibalansise iculture nobungoma okay lento lezi zithu manje sisibalansise ecala because why am I saying that masithi kunomntana wamadlozi ohamba ayothwasa umntwana lapha kuleyo muzi bese uzwe umuntu athi masikathwasile sikaba ngathi mhlambela umdala kuloko lekhaya lelo abazali bakhe abasisolutho ama siblings wakhe amadala kuseselutho sokuyinkosi wasikumele kuzwe ngaye culturally wena mkhulu uyohlala umntwana nomethe uthola abantu abadala yebo bazokunika space sakuthi uthola abantu abadala kodwa usesemntana kulela khaya lelana isintu sikanjalo namkhulu mawumntwana ohlala umntwana kulwa nginomuzi wami namkhulu kodwa mangifike ekhaya mama afuna ungithethisa kulwa ngiyinyanga mina ngithethise ngumntwana kuye nginuka ngikhere umkhulu ubabakhe akusasho ukuthi ngimdala kuphi kumamama so ngiyakuphe namkhulu ngale nkulumo le ngikhuluma ngendabeni ukuthi kumele ukuthi sazi ukuthi mawumsuthu ufumxhosa ifumtsonga ifumzulu kunamadlozi abuye ekhaya wena mkhulu la kumele athwaswe abantu abaningi bayababuza bathi wena umsuthu mkhulu kodwa manje uthwase kanjani umnguni siyezwa amavusela uvusela ngesinguni sikhuluma ngesizulu ngithi lapho mina ngibatshele ngithi kumele sibuye sicabange not ukucabanga kumele sibuye sifunde ukuthi abantu abamnyama babuyaphi sisonke akaze if sibuyele emuva ku history yethu namkhulu indaba yokuthi kunabesuthu kunamazulu kunabani bengasinjalo you remember ukuthi mama mafunda ihistory kaShaka bayasho ukuthi uShaka abantu babacosha mababaleka besibazivulela itribe yabo bavule masi reverse all that thing sinto e1 kahle kulapha ichamuka khona but manje lesisuthu lezi ngoba manje mina sengibona kunakule tribe le yabesuthu ne isuthu kumele sizecala namkhulu ngoba mina ngumsuthu ne kodwa isuthu mangizosenza kumele ngisenze before ngizoyenza umnguni nomndawe ngijabulise ledlozi lasekhaya futhi angazi noma mhlawumbe iyazwakala na ngiyathola mkhulu so manje ke uzuwazi ukuthi uphethwe yini eliphi idlozi namkhulu amaphupho ayachaza masithi kunedlozi lomndawe umndawe sikhuluma ngedlozi elasemanzini abantu bashonela amanzini abantu abanye namkhulu batreka from eMozambique abanye batreka mhlambe from lapha nabo Zimbabwe bayehla ngoba omkhulu bethu bona bebanambe bethu so generous bakhona ukuthi babenzeni bahlale nabo labantu labo bayathanda ukusebenza ngezandla namkhulu ethi umkhulu maceda lapha amuphi inkomo zakhe ezinye amuphe iland piece of land maceda bese umuntu ushonela lapha bazoshonela lapha le spirit sakhe sizofuna ukuvuka kulomuzi loyana lobe kaphila khona kulamandawe lawo yebona bese kube nesi spirit ukuthiwa umdliwa nawo uza the very same way umkhulu amnikeza into zakhe kube right bese mina umntana kule family kumbe nomona bese kuyambulala la muntu leyana basengimbulele sokuba umdliwa idlozi libi kulela khaya ngoba lo muntu leyana simthathela into zakhe simbulele or mhlawumbe uyehle nomfazi wakhe mina ngabona nomfazi amuhle ngabula lo muntu ngiyazi umfazi oba vulnerable baba vulnerable umfazi lona bese ngiyamshela nyamngena leya muntu loyana ushone kabuhlungu usho umfazi wakhe siyamangala emndenini masithi njalo abantwana bethu bona bathola abantwana balobakhulele emzini abashadwa nokushadwa or mhlawumbe abashadile bokuba ama divorce bonke kunedlozi lomdliwa futhi lapha so makodwa baze ngokufana naloya nomndawo nomdliwa bese futhi ke kube amaXhosa nabanendlela yabo ukubona ukuthi mina nginedlozi leni elensimbi emhlophe
kuna maningi namkhulu asibonisa namakhosi emazulwini, you understand. Mina I still say ukuthi ngiba surprised ukuthi umSuthu nje uzalwa umSuthu ngapha nangapha uthwasa amakhosi. Angi-understand ukuthi kanjani amakhosi wona mkhulu ngisasho ukuthi most abantu abathwasa amakhosi abantu ukuthiwa amaZulu. Yeah. Understand ngoba why neregalia yabo yesiZulu ngoba sibila move history yabo abude uyaboshaka basibona ama pictures bagcoka kanjalo nabo. You understand, so iyangidida kancane ukuthi umSuthu uthwasa amakhosi. Angisumuntu umuntu othanda ukuceka namkhulu kodwa mhlawumbe ngisamele ukuthi ngifunde kahle or mhlawumbe ngitshela ukuthi kuhamba kanjani. Kodwa ke amadlozi wena mkhulu ukuthi umele uthwasa amaphi amaphupho akhe ayakutshela uyiconfirm futhi nangani nokuthi iye kubalaphi bendabuko bese bazokutshela nabo ukuthi hamba uyothwasa. And then endabeni yokuphahla namkhulu khona amanye amadlozi angaphahlwa ngempepho. Yep. Kumele uthele isnifu nje kuphela. Khona amanye amadlozi ithi mawaphahla ushaya igugu. You understand? Masishaya igugu ukuthi, you understand, shaya igugu. Mina masiphahle ekhaya ngeSuthu asishaya igugu. Thina ubaba bekathela utshwala njena athele isnifi nempepho futhi besingayishisi. And then bese masiphahla siphahla kunemvu. Ngoba imbuzi thina besingayisebenzisi, sebenzisa imvu. Masithi mama masiphahla idlozi la kabo babami or la kabo mama. Kodwa manje ngoba sengiyinyanga and nginabangoni imbuzi ngiyasebenzisa nakhona. Kodwa ngiqala ngiphahle ledlozi la kabo baba mangiceda lapho bese ngiyaba informa ukuthi manje sengiyophahla ledlozi leli elingiphethe ngapha ebangoneni. Singene futhi lana ke mkhulu. Sisekhona la. Angithi ngiyengizwe ngathi kuthiwa kune abantu abaningi sebeyakwazi ukuthi bekhithime bothwasa kanti kuthola ukuthi bathatha indlela errong. Kunokuthi ungene isilwane ugcina usumuntu oyibona ngathi unedlozi kanti isilwane. Khijime lapha nofike kuba umkhulu litsathi. Khulu litsathi umthola naye udesperate ukweleta omashonisa uxa uzikoloda ama-debit athi wozala wena nje kahle kahle kumele uthwase athatha 10,000 wakho no20,000. So ithini lapho into eyenzakala vele noma Mkhulu sizoboshwa sinyanga. Inyanga sizoboshwa. Inyanga mazeke ukuthwasa abantu engamelanga abathwaswe namkhulu. Ngoba the problem yalento leyo namkhulu sekune competition eningi labinyangeni namkhulu. Yep. Kunenyanga eke yakhuluma into enhle engithandayo washo ukuthi abantu babangena emgidini ne-streamline sabothokoza basibabona ngathi babonyanga nkulu. Abantu banaleyo nto that pressure ukuthi ngifuna ukuthi bathi laphana esigodlweni sabantu bani kuyasetshenziswa ukugcwala amathwasana. Yeah. Lamathwasa la mhlamba out of 10 mhlamba bayi2 kumele bathwase. Idlozi wena mkhulu umntwana mali emphethe kumele kuwa wena ucale bese uyahlola ucheke and then uzwe namaphupho wakhe ukuthi uthini before azongena. Umuntu kumele besicale besenzana umlaphe ecala njenge client nje kuphela. Umthule lelwane umthule all the negative energies. Uyathola ukuthi ngithini. Maqeda lapho namkhulu kulapho kuzocaca khona ukuthi lo muntu unamadlozi. Kahle kahle. Ngoba enye into wena mkhulu amaphupho ayachaza. Ngesisikhathi thothi umuntu makahamba nje endleleni makabona izangoma shawa uvala or uyabaleka afuna ukubona izangoma or maphathi kwabantu uyacala uyahlangahlangana ubona isizinto understand kwenzakala ngoba imphuza lika trainiwe. So ama symptoms maningi ukuthi umuntu kumele athwase. Yabona ukuthi into efanayo. Bese ezinye izangoma umuntu uyiphathele isickness yakhe manje ngoba thi umuntu athi kwayena iclient lithi hey ngiphethe amadlozi. Kanti umuntu mena thatha treatment nje bese maceda be right ahambe abuyele kwakhe. Besinyanga naye besithi uwoza uzothwasa uphethwe amadlozi kanti vele usewavala idingo zalenyanga. Yebo. So kuyafuna ukuthi siyinyanga masisetshiseni kahle sigeze nabantu sibasebenzeni sibathule konke le negative energies ipoki whatever lezi zikhona bese kuzocaca kahle ukuthi noma uzogajeka umntwana lapha ukuthi akuphumi le ipoki na or noma mhlambe kuphuma lamadlozi angempela la kumele azothwasa ngoba ngesisikhathi ile ipoki noma mhlambe lento lezi ziyenzakala zipretende ngathi mhlambe amadlozi. Hayize njengedlozi lekhulume kanti umuntu wakhona nelwane. So mazi mele bakhona ukuthi baphambanise ukuthi lo muntu uphethe ilwane noma lo muntu lo mele athwase. Kunabanye abantu namkhulu akumelanga bathwase, they just need ukuthi ba acknowledge nje kuphela ukuthi bana kunento leyesiko mele baphahle mele bayemanzini kumele yonke into zesintu mele bazenze but akumelanga ukuthi athwase umuntu wakhona.
so thina siyabalaphi bendabuko ngizosifaka nami kwi-equation ungabe abezangoma kusasa noma abalaphi bendabuko bangathawu lo zenza ngcono ngoba nami ngifaka ibhayi you understand masilungise lento leyo ukuthi umuntu ungakuthwasi wonke umuntu ngoba there's a lot of questions ukuthi why namhlanje sinabangoma abaningi kangaka kwenzakalani baningi kakhulu kunabantu abaningi amelanga bathwase and uzoyibona phi lento ukuthi amelanga uthwase umuntu uyathwasa kodwa kusasa akasebenzi akanawo namandla okulapha akanawo nje uthana amandla okulapha ngoba akakhethwanga we may all have a calling but only few that are chosen umuntu wakho nomunye akakwazi ngisho ukuhlanganisa imithi ashintshe impande lutho akazilutho akanani interest yakhona mina mkhulu this August ngizabe ngenza 20 years ngithwasile yangizwa kodwa ngihlala ngibatshela abantwana bami amadlozi ngithi mina ngifunda every day fana noma ngahlakana nenyanga mhlawumbe inyanga khona isisencanyana akusikudala ethwasile kodwa ikhuluma ngento engayazi mina ngiyamamela umbuze ngiyafunda kanjalo ngoba kusho ukuthi ngoba mina kudala ngithwasile bese ngithi loyana ngiyamnyatsa ngoba mhlambi kunomunye imithi mina nginayo kodwa uyisebenzisa ngenye indlela ngiyenzwa ukuthi ngithini so kasisothure lenaka labongakala ehlale iphondo lobunyanga aligcwali kanjalo so bawuyinyanga ivuthiwe inyanga ihlakaniphile noma bangathi umuthi uyawazi mamele ezinye inyanga ukuthi zithini mhlawumbe khona ulwazi okunye uzokudobha ethi wena ngendlela yakho uyazi ngakuthi mhlawumbe ngithatha amaphipha bathi maphipha ngenza kanje mhlawumbe awusebenzi ngendlela yami kodwa ngithi khana umkhulu bani wathi lento lengasebenza ngendlela eso ngisebenzise ngale futhi le ndlela leyana yezo ngisebenzela wathinta lapho mkhulu yazi wangikhumbuza omunye usise ngengam interview wala emalangeni adlule wayithinta kakhulu lo topic leyo ukuthi labantu laba aba lezi inyanga lezi ezino 20 years no 30 years no 15 years azehlisa izinga lokucwasa nokuceka nokubukela phansi umsebenzi walezi inyanga mhlawumbe ukuthola ukuthi una 2 years or una 1 year usemnyangeni wayithinta kakhulu lo topic mkhulu uyabona nje moyithinta uyangijabulisa kahle inyama iyavuka kahle so angazi ungathinta futhi lapho mkhulu makumele ugcobe ikhona le ndoda ugcobe ushaye kubole futhi mafuna ukushaya ukubona wena mkhulu we've got a problem siyinyanga sifana ne kodwa kunezinyanga mina ngiyithi abonyanga nkulu mina as I said masicalo namkhulu ukuthi I've lost count ukuthi abantwana bamadlozi ngibakhulisile bangakanani ngabazukulu kunabazukulwana futhi edlozini you understand mina abantwana bambonke baba ngaphela nale room lelincane leli yangizwe ukuthi ngithini ngithwasise ngakhona but it's a pity ukuthi abayi masuba khaphile abayi bagoqisiwe umuntu magoqiswa umuntu mangaqedile jeni kodwa uthwasile kodwa sashoda ukuthi senzeni simenzeni into kuthiwa umanono mina buyele ekhaya you understand sithi makayohlanganisa imali efunekayo ukuthi ekhaya balungise bese umuntu wakhona anyamalale yibona kodwa ke bese kube nalabo abacedayo and then wena mkhulu then we have a problem ukuthi inyanga mase sicedile ukuthwasa sibazenza abonyanga nkulu umuntu uyakhohlwa ukuthi ubuyapi mina ngizothinta namakhona ngoba abantwana bami bamadlozi bakhona futhi abayenza lento leyo umuntu akhohlwa ukuthi wangena namabheki agambeka ishoba phezulu ekhanda ngawisidlozi lakhe kodwa namhlanje siyafuna ukuthi mina ngizwe ngaye I'm one person namkhulu I don't deny ukuthi mhlambe nami nginokuba lenkani kodwa mina abantwana bami ngiyabamamela ngoba mina always tell them ukuthi igama lakagobela ngilifoni mina memento understand umuntu okhona ukuthi ngimamela omunye umuntu bese ngima-advise nabangi-advise kodwa manje i-problem iba la ukuthi uthola umuntu akasafuna ukutshelwa usafunda ukuya phambili akuphelele ephehlweni namkhulu noma sewucedile kumele bese uyafundiswa and you must be able ukuthi ufunde ezinye izinto you understand sithathe nale inyanga lezi kudala zathwasa namkhulu inyanga noma mhlambe ngaba kudala wathwasa kodwa mawuboniswa wena mkhulu masithi uyathwasisa and then kunomntwana othi baba yazi ngivuke nginephupho elisoso bathi ucaphele into so bese angazongitshela wena wazini kanti lo mntana lo uthunyelwe lapha esigodlweni sakho kumele azokuvikela you understand so kumele ummamele or mhlawumbe bathi baba bathi namhlanje ukuthatha into so uphahle wenze so ngathi kunento engahambi kahle mina always say ukuthi ithwasane nakumele ulumamele ngoba kwakunadlozi elikhulu namkhulu amadlozi angaba madala ngokukhula kodwa aleke idlozi elikhulu kulo kwelinye you understand but lingaba lidala ukuthi ngoba leli phethelwe liliphuzela liphalaza before lalelinye
Thola ukuthi into njalo kodwa manje laba kudala sathwasa thina sizenza abonyanga nkulu asafuna ukufunda asafuna ukuzwa next hayi mina phela ngonyanga nkulu bangena nasematendeni streamline sabothokoza lapha akusho lutho akwenza ukuthi bonyanga nkulu lo mina mkhulu masemgidini ngithatha khona la ngiyahlala ngiphatha cooler box yami ngibekele into zami ezibandayo futhi angisuye umuntu owamalambela nje noma mhlawumbe ngathi 2009 ngihlala ubusuku konke ngicule kube mnandi angisuye umuntu oyithela ngithanda ukuhleba futhi nyanga esihleba ngisifoni phambi kwami thola ukuthi ngithini so manje wena mkhulu abanye mabafika emigidini abantu sibafuna nokutake over bayinyanga bafika emigidini abantu wena mkhulu sokumele kuziwe ngabo sokuphakamiwe kodwa bona mabanemigidi thina siyenzi lento leyo hawu ufika esigodlweni somunye umuntu bese uzozenza unyanga nkulu esigodlweni sakhe mina ngisasho namanje ngithi umuntu ongayenza lento leyo bokugobela wami ngoba inkosi yami umuntu wangikhulisa namhlanje ngisasho abantwana bami ngithi mina inkosi yami ngiyikhohlwa namhlanje ngisayihlonipha nalalele khona kodwa manje namhlanje abantwana bakhulisa bayadelela you understand bayadelele menze ngithi ithi ngiyithulele anyway asakweledani ngicedile ngiyacabanga but hayi ukuthi ucedile kusesekuningi kumele kufunda ngoba uthwasile ucedile masana esigodlo sakhe so kumele afunde okunye lo muntu samela lobola intwaso kusamele ukuthi abe namathwasana samele ngimtrain but sekabona kahle ukuthi inyanga nkulu sekangena kabi ukukhuluma kabi nakwezinye inyanga nenyanga nalezi ezinye ezindala futhi bese nazilahlekisa abantwana bamadlozi labantwana bamadlozi la besibaxabanini baxabanisa izinyanga so thina sikabantu abadala edlozini kumele sisifundiseni nalokuthi masikaxabaniswa nabo thokoza ubini namkhulu lot of politics lapha eminyangeni sikaxoxa ilanga lonke mkhulu ngoba impela sinokubona mkhulu kakhulukazi la enkundleni zokuxhumana uthola ukuthi inyanga yaseThekwini siyitalabhana nenyanga yaseGoli hayibuna ke impela kubona ukuthi futhi ipersonal lento le ipersonal namkhulu ngoba ibhlungu lento le ngoba at the end of the day abantu bangenelwa naseyimbumbeni manje bayadutshulwa because you don't know yabona I'm sorry to say this ngiyazi ukuthi kunalento bathi the transition from dala namanje ne kune technology that you are using siyinyanga uzomunye athi inyanga zakudala bezingasebenzisa amafoni bazasebenzisa ama TikTok ama Facebook vele bengekho so what do you expect bengekho vele phone so we have to use it that's how you market yourself amadlozi manje asafana namadlozi akudala ukuthi uzohlala umela abantu ukuthi bese bayafika understand manje ngoba wena mkhulu wena usebenzisa iphone futhi ukuzimarketa bese mina ngoba ngikwenza lo bese siyacala ngiyaceka manje sisiyacala manje sesilwa ngama TikTok silwa ngama Facebook silwa ngayo yonke lento le bese manje iba personal bese sokuba nabantu abalimalayo mase inyanga if we can stop siyeke lento le ngoba lento le ifake nomona phakathi understand ukukhulumana kabi and if idlozi lakho nanyanga into ayisebenzeli umuntu emsebenzela hlala kule ndlela yakho ukuthi omunye umuntu wenzani bheka isigodlo sakho bheka imba yakho phuba kule muntu loyana you understand or if mhlawumbe umuntu engizwana naye madala side masikhuluma mkhulu lapha ngadawenzi kahle hayi ukuthi ngiphume nje kuma Facebook kuma TikTok ngikhuluma abantu kabi it doesn't work that way ingakho namhlanje siyinyanga wena mkhulu thina ngizoblame thina siyinyanga sikhipha obunyanga isithunzi because of what is happening hayi lesikhiphile impela nesilahle phansi mkhulu hayi akusana sithunzi nomkhulu kusana mthunzi yazi inyanga mkhulu ngalezi akhathi ayithi mayiqhamuka nomhle nalela itaxini ushova lonzima kabi exactly uthi ubone ukuthi lo muntu ubona inkinga zami futhi ubone ukuthi lo muntu lona inkunzi ayikodwa manje ubone imhlola namkhulu ngoba thina sinyanga siyagcekana thina sinyanga siyalwisana sinomona into ongayazi mkhulu izakimbe sokuthi mkhulu ngiyabona yasebenza unganginceda ngani yabona ukuthi into lento le ngibuyele emuva wena mkhulu uzothinta amakhona wonke ngizothi ngithini ecaleni wena mkhulu bekwazi ukuthi umama sibanibani ukuthi uspecialize abantwana umkhulu sibanibani usebenza ngelumbu umkhulu sibanibani siyazi ukuthi ugudu ukwenza amaphondo kodwa namhlanje mkhulu tsathi sekazenza zonke lento leso why the medical field ingeke lento le you never get a specialist elihlo liyenza i specialist futhi i specialist enyawo ngapho sebenza ngengqondo impossible yes kuyahluka kancane kodwa anye kuzenza zonke namkhulu if into uyathumela kwenye inyanga but don't do that ngoba manje sesigijimisa imali insimba belungu sinomona futhi inyanga manje ngasebenza ngeqiniso lapho yazi isithunzi singabuya and ngaba nobumbano nokuzwana exactly and lento lemele icalwe yithi abantu abatrainer nalabantwana laba nabantu mina I've got sessions wena mkhulu lapho ngihlala phansi nabantwana sixoxe understand ngibatshele ngesikhathi ithi
phumani ukuthi ningabatwana bamadlozi ake sixoxe manje singabantu basemhlabeni generally maceda sinama sessions lapho sixoxa ngento ezobungoma batshele ngomthetho wobungoma ukuthi kuhamba kanjani you understand lapho generally nabo kumele bangitshele ukuthi baphatheke kanjani yini bacabanga ukuthi angiyenzi kahle you understand ngoba abantu at the end of the day ayikho into engizonda njengomuntu ohlukumeza amathwasano namkhulu understand ngoba abantu labo baze esikolweni labantu labo namkhulu baze lapha ngokuzofunda kodwa kumele bawubamba umthetho bazi ukuthi noma sobakhapha bayekhaya bayawazi umthetho ukuthi uhamba kanjani uyathola ngoba lento labantwana ba represent abantu abantwana abamkhulu litsazi laba behave kanje uyabona ukuthi into ezinjalo no matter abaye ngaba trainer right but manje umuntu you cannot change behavior umuntu nge6 months or nge2 years uyathola ukuthi so manje ke mangalungiswa wena mkhulu imithetho yobunyanga nesintu ngiyakutshela isithunzi somnyanga singabuye bona ematendeni manje bafaka into ezimfishane balenge ematendeni emapali nathola ukuthi kwenza ubunyanga busekho wena mkhulu ba misuse ngempela hayi then it's a problem and manje thina abanye somele sisabuhamba namabhayi yayibona ukuthi into enjani so abantu mhlambe thina masingacala sicocela abantwana bethu from endumbeni sibalungiseni ethi umntana makaphuma aphume anesithunzi azi umthetho womnyanga ukuthi kuhamba kanjani so it's a pity manje umuntu wacala waba namathwasana mhlambe waba nama client yena few sikazenza inyanga enkulu akasafunda ukumamela azakhohlwe nalapha abuya khona ngisathi ngizokubuza mkhulu letsazi ukuthi yisiphi isizathu yini le edala ukuba uyithwasa kuthiwa libaleke ephehlweni ubaleke nebomvu ngisathi ngizokubuza kodwa uke wathi uqhoba kancane wathi umuntu kuyenze ukuthi athwase mase ehamba eyofuna inkokhelo ukuthi afike angawathola amandla ukubuya zokhokha bese egcine engabuyanga kodwa ngaphandle futhi kwaleso sizathu mhlawumbe zikhona nezinye izathu ezenza ukuthi amathwasa abaleke nebomvu lapha ephehlweni mkhulu I'll first saying it I salute those basibaguqisile because umuntu usuka siyacethile the process okuthwasa sesimela manono ukuthi sisikhuluma ngejini ukuthi abuyele ekhaya okay so manje ke kuleyo ubaleke ephehlweni namkhulu umuntu akacedi yangithola ukuthi ngithini and akaguqiswanga ubaleka ngedumani noma ngebofu lento le kuyisichitho ekhaya wena mkhulu lento le umuntu azongena ngebofu ekhaya ngoba uletha amabhathi nokufa into ekhona kulela family yakhe ngoba wena mawuphumile wathi waphahlelwa batshola amadlozi wakini ukuthi uthatha isikhwama sikamkhulu nasitona sikabogogo and then wena siwakubona sosimagqekeni wena uceda ngomsebenzi kanjani if umntana azobaleka kumele umbuze ukuthi manje ubaleka ngendlela enjani ngoba uphumelana wena wathi uzoyenzani uyothatha isikhwama somkhulu nabogogo wena sobalekile yes there's reasons wena mkhulu ngizobuyela emuva futhi ngifuna ukuthi lento lena ngiyahambisa nayo kahle abogobela they also the reason ukuthi abantwana babalekile ephehlweni kunabogobela abahlukumeza amathwasana kunabogobela abanye babo bazi baboshiwe barape amathwasana balala namathwasana basesigodlweni uyamthola ukuthi ngithini red skirt lo muntu wakho ulala naye does it make sense kanzi umsebenzi umfazi wakhe why do you do that hayibo if mhlambe kunento ekhona phakathi kwenu wangamlinda qede azabuyele ekhaya ezidumana from lapho abe kwakhe nje ukuthi mina futhi personal life yabantu mkhulu ngithanda ungena kuyo iproblem abangoma bathanda ungena kuma personal lives wabantu mina bake bangibuza abantu abaningi bathi hawu ngoba unkosikazi yakho ithwasana lapha ethi ngibatsheleke futhi through your own podcast ne ukuthi mina ngazona naye ngangena ephehlweni kahle kodwa ngimacada ngamconvince kanti naye vele ubonisa ukuthi mina azophethelwa la ekhaya kimi kodwa ke ngahlonipha ukuthini ukuthi uyithwasana azange ngimthinte mina mkhulu wazi waqeda wamlinda yazi ukuthi ngithini so abantu abafuna ukwazi lo abanalana mkhulu litsathi bayazi futhi ku all the podcast into idlala ngisho okay so manje ke mkhulu abogobela bese bahlukumeza labantwana umntwana akasafunda imithi umntwana akasafunda inhlola umntwana akasashayela ekseni ubusy yena wenzani washi impahla zabantwana bakagobela uclean indlu kagobela yes uclean sekuthi ngoba bahamba emoyeni ngisho umama umuntu ehlala isho ukuthi umuntu ozaziyo ukuthi uhamba phansi uzoclean le charity lami if afuna uclean hamba emoyeni ke ngoba nangisho ngcolisa and unfortunately ngcoliswa yithi ke ngoba thina sesibaningi ngapha sigege imithi i-charity ngcono ngoba mina ngithwasela ekhaya kodwa I've got my own apartment lapha engihlala khona ukuthi ngithini isigodlo sami silapha ekhaya ngiyangomsebenzi bangicedile late bese ngiyahamba yabona ngoba manje baningi bangiphathisa stress
kuningi ukuthwasisa nje istress wena mkhulu into abantu abasafuna ukuthwasisa hayi ngiyabahalalisela akunamona mabathwasisa bazweza ukuthi into enjani sibuyele emuva namkhulu bese amanye amathwasana sile amanye amathwasani awafuna ukusebenza amanye amathwasana azela ukuzolala akusise hotel akusisemakile lapha namantsithwasa bazothwasa kumele wazi ukuthi for a certain period wena mkhulu lapha kumele uzofunda uyavuka ekseni kunengoma eziculwayo inkukhu yakhala ekseni 3 o'clock inkukhu yakhala kumele uvuke kumele udide awuzela ukuzolala sikwakho akusikini lapha mina umuntu wazi ukuthi ubonisa kalitsatsi or mhlawumbe uzothwasa kimi ungacabanga ukuthi uzohotela awazi vele ihlalekile mina bayazithwasana ngelincengo namkhulu ngoba angifuni kusasa umuntu abuye azongikhuluma kabi athi angifundanga lutho ethwasana ngathi umkamkhulu litsatsa ngifundanga lizabuthi linamanga mkhulu yazi ukuthi uthini so manje abanye abantu babalekise lokho ujwayele ukuthi uspoiled from kubo ngoba sekumele asebenze slay queen yena you understand or umunye yena uyabusa ekhaya kubo manje sikafike phansi kwesikole sikamkhulu litsatsa ngemncengi mina njengomama wakhe abazali bakhe liyasetshenzwa lapha umuntu adle phansi bafika kuba sakhuluma amaqiniso enye into omkhulu into okuthwasa ngamafoni thwasana lifunani phethe ifoni babhalele emakhaya kubo ngama WhatsApp angiphatheka kahle kwashe kacela bangalo umndeni usuyafika uzolanda umntana abo uzobuza ephehlweni mkhulu abantu kumele bayazi ukuthi everything that we do ephehlweni kumele kube imfihlo fana nabantu abayintabeni namkhulu abelanga bazi abantu befamily ukuthi kwenzakalani kodwa ke if mhlambe indaba yokuthi umuntu uyahlukumezwa umuntu uyalalwa athwasa and so on lo lenyanga kumele iboshwe nje straight forward lemele iboshwe maceda kumele kuvala indumba yakho okay ngoba ithwasane lapha kumele sihloniphe idlozi lakho namkhulu kumele sihloniphe abakubo hlonipha lethwasane olala lethwasane kanjani lisesikupeni ngoba nakhe engcengile kuwe lo muntu ezifuna yabona into enjalo thuto omunye uthatha advantage komntana abantu yahlupheka nabantwana abaningi namkhulu abazali babo babashiya khona umunye namanje una 3 years ngizengamgeza ikhanda abakuba beze siyafana nomntana wami ngimadoptile lamntana hawu bakithi mina ngimcoshe ngoba bafuna abazali bakhe abatholakala usathola ukuthi kwenzakala umntana bangenzakala God for peace bathi uyashona umuntu mina ngcwatshwe yimi obvious uyabona ukuthi into enjalo so ngoba umntwana futhi manje uyanginceda esigodlweni I'll never have to take that advantage ukuthi ngoba lo mntwana abantu yahlupheka abakubo manje bamyeke lapha besemina sekuzomenza umfazi wabo doesn't make sense yanginyanyisa futhi izangomeni ngoba futhi izangoma futhi nasivulele lamkhulu umuntu esikhipha isithunzi lento le so lokubaleka amathwasana into esifana nalezo namkhulu sihlumeza amathwasana futhi nawo awana maqiniso so mkhulu ithatha awucabanga ukuthi mhlawumbe kube nendlela i-advice yakho ngoba ngiyabona ukuthi lento iyakuhlukumeza and iyakuhlupha and uya-experience uyayibona awucabangi mhlawumbe ukuthi kube nendlela yokuthi ngathi ogobela kungafanele ukuthi bevakashelwe angazi noma kungaba inhlangano noma amaphoyisa kodwa amaphoyisa ayabheda ngoba ayathengwa isikhathi esiningi amaphoyisa lonto nje iyabheda nje i-wrong nje kodwa njengani ngenza isibonelo njengama social worker angithi ama social worker ayihambele imizi ukuchecka abantu abahlwempu kwenzakalani mhlawumbe ucabanga ukuthi kube nendlela yokuthi ogobela laba banamathwasa bevakasheleke khona kuzotholakala lamahlazo la owasho omkhulu ukuthi khona abantu khona ogobela balala nengane zabantu ngoba zi desperate zincengile lapha size ngosizo yipi awucabanga ube nalo ndlela mhlawumbe wena mkhulu yazi ngibhlungu ngoba kube namashow amaningi la on TV angena egodlweni zabantu engawathandi nami ngenyanga because thina sinyanga as I said ukuthi sinyanga sinomona asithandane enye inyanga yakhona ukuthi kukhulume kabi wena mkhulu bemangale songena lama TV show wakhona abantu sebazokukhuluma kabi smear campaign nje engandastand ukuthi ithini into yakhona kanti abantu bakhona bemile ba investigate babe neqiniso ukuthi vele lenyanga le yakwenza lokho uyayithola so mina an ex deputy chairperson yenhlangano enye ngafuna ukuyibiza ngoba siyinyanga sibaningi South Africa but is the biggest ngicabanga in Africa or if not the whole world bengiku executive yakhona so but ngilahle phansi because kuningi siyinyanga sinamaqiniso uyabona so into besisikhuluma wena mkhulu ukuthi manje kulungiswa kanjani egodlweni so it's a pity wena mkhulu ukuthi lokho bazokwenza kuyosala nawe zashiswa inhlavu ngelinye langa abantu bathatha izinto personally so mina ngiyithi kungcono umuntu ayina abheke isigolo sakho kanjani I don't know mhlambe umphakathi or ini yiyokumele udilishane ngento ezinjalo but mina ayingumkhulu etsathi angisafuna ukuzinvolve kulento ezinjalo but ngicabanga ukuthi ama social worker they have ukuthi baba involved
abantu be law enforcement nababe involved kube nento angazi mhlawumbe inyama lesike sihlale phansi zikhuluma ukuthi ngalungiswa kanjani ifana le but ngicabanga ukuthi umuntu nomuntu mina wazi amalungelo wakhe emkhulu if ngizothwasa lapha nasingiyahlukumezwa and then ngokwecansi I think manjalo umuntu akhona mkhulu mina aboshiswe yebona into naye lethu asale kumele ayisukumele naye akwazi alungisa indaba at the end of the day ulokuyithwasa unamalungelo you've got human rights wona mkhulu umuntu uphila kiwo lo mhlaba siphila kiwo yebona so kule angifuni ukuyithinta kakhulu namkhulu ngoba kube nama shows angiphathi kahle ngibona ukuthi inyanga zelwa ngawo you understand silwa ngawo so kuningi kufana namanye ama-topics azowaxoxa namkhulu ngendaba zabantwana abafundayo nani uma ngalinyanga ziyahlangana hey ngoba mina ngithwasisa kakhulu bese bona inyanga sizafika bathi bazovala indumba bavala indumba kabani mina ngihlala ngisho ukuthi akunanyanga avala indumba yami mina ngenza into ezi-right hayi ngiyawazi umthetho phela mina ayivala kanjani indumba masithi wena mkhulu ngithinte kancane bathi uthwasisa abantwana besikolo mina ngisashona namhlanje mkhulu ngithi umntwana makathwasa kumele ahambe esikolweni ngayekisa umntwana esikolo unless idlozi lakhe li-insistayo limvalile bathi abo next asesikolweni baze bacomplain bathi lo mntwana akaboni next lo mntwana uyahlupha now and then uyajikiswa lo mntwana amahlo abableri ngoba ama-situations awafani kunamagobo ongumntwana mhlawumbe uyamnikeza uthi yamncengela uthi mhlawumbe yamncengela edlozini idlozi lithi nix bakaqeda lo msebenzi semthume wonacala before sizomvulela for laphana esikolweni understand ukuthi ngithini bese ngiyakunhlangano yami ngibatshele ibe yibo futhi abazoconfirm abangenzela iletha ukuthi kwenze ukuthi sengizicover nami namkhulu ngoba kunenye abanye babake bacala forum nyane ngayithola ukuthi thini ngaze ngathi mina futhi that time nginabo abantwana abafunda isikole ngathi ngibalindile mina ngenyanga ngasabi lutho mina mkhulu ngoba amalungelo wami ngiyawazi anyeke usuka la usuka khona ngenxa umuntu uzovala indumba yami ngoba uthi mina ngithwasisa abantwana abafunda isikole abantwana babahamba esikoleni mababuye babhala ama-homework wabo mabaceda bachoba into zamadlozi mina into engiyenzayo angiyekisi umntwana isikolo mina umntwana kodwa uyazi ukuthi maka esikolweni uzaliphatha ibhayi makangena in the premises esikolo uyalikhipha ibhali ufana na wonke umntwana if mhlawumbe inkinga yokuhlala usabayenzela iletha esikolweni sithi umntwana uyathwasa if nakhonde insist asina problem siyayenza ubuhlalo ukuthi ube buhlalo buphumayo uyaphahla umntwana uyabushiya makabuya umaceda lapho uba umngoma mafika ejardini impilo umntwana kumele ngime uze umuntu athi hey mina idlozi lami alifuna ukuthi ngifunde hayi nonsense abantu babahambe bayesikolweni kanti mkhulu kahle isiningi kanti lento ukuthi ngoba nginoku-interviewa nalana abantwana abasafunda vet kodwa besingakafiki kulesigaba sokuthi siyiclarify njengoba mkhulu usufike wayiqhamisa ukuthi wena nje umntwana noma kuthiwa uyafunda kodwa ziyakhala uyaqhubeka uyofunda umthwasisa aqhubeka uyofunda isiningi lento noma isinsakavukela umcilo wesidwabana ukuthi abantwana be-drop out ekoleni lokho drop out namkhulu abantwana abasile bafuna isikolo kahle isikolo abasifuni nje abasifuni isikolo sekuyisithupha sokuvika nje ukuthi ngiyothwasa yebona so umntwana makafunda isikolo makahambe njengabantu abasebenzayo nabantwana abasebenzayo wena mkhulu yangizwa ukuthi ngithini abantu basebenzayo khona abanye ukutshela ukuthi mina ngoba ngisebenza nabantu and with different races different cultures different beliefs babona faka ubuhlalo i-damage the image company and yabayenzela ubuhlalo wena mkhulu lobo elastic iphume umuntu abha kahle and then nedumana simfaka ikhanda lonke simfaka lapha phezulu kwekhaya understand uyafaka iduku lakhe kahle nje umuntu esimame abana problem abazababona ukuthi uyisangoma umhlaba yathwasa kodwa amanye ama-company they don't have a problem you understand so ngiya-understanda kulaba mhlambe abahlangana nama-client ngoba umizothi mina ngifuna ukuthi ngathendwa isangoma ngibona ukuthi ilimazi ikhampani into ezifana lezo so there's some other companies abanandaba abasipayi abanankinga bathi chubeka ngejini yakho ngoba even our South African constitution iyasikhava we must we can practice ama-cultures the religions the beliefs ngendlela yethu namkhulu you understand but it's so unfortunate lento le ilimaza thina abantu abamnyama khona manje yasifaka into zabo labafaka lo mara bona don't have a problem bathi thina igcilaza thina sikabantu abamnyama kuningi namkhulu ngicabanga ukuthi thina if bathi siyinyanga siyazwana all organizations ihlangane sekunaba nabantu abazosirepresenta lapha ku-parliament ngendlela efanele kuningi namkhulu kahle
akasingenelana khehla la manje ngicathi okuningi sesikuxoxile futhi cha ngicathi mkhulu hayi ongazwanga la impela kuyoba indleba kanayo ngoba lana uyabona ukuthi sihlanganise i-generally sihlanganise i-culture sakhuluma ngomngoma inhlonipho i-relationship ayikho singayithintanga so akasingenelana ke manje umkhulu lithathi yena usebenza ngani kahle kahle mhlambe in terms of izifo abantu nabantu bakho yini osebenza ngayo mkhulu hey kuningi kuningi ngoba manje okunye ukufunde ngendlela ngoba nginekhwama ezithuwe namkhulu ne esobunyanga esamagedla ne nesikhwama futhi ngasho ukuthi esobungoma thola so manje ke lesi samagedla nasikhwama sobunyama sokulwa esemfihlo kodwa ke lapho angifuna ukujula kakhulu ngoba angifuna abangoma bese bade ngikhipha into zabo ezifihlekile kodwa namkhulu amathuna abantu babahlonipha amathuna siyawasebenzisa siyinyanga khuluma ngesikhwama sobunyama lapho umuntu mangathi ukuthathela umuntu afuna umuntu wakhe back and bamasha umshado wakho sizosiza thina kuna problem abantu babahlangane ngawo sizokusiza wena mkhulu yangithola ukuthi ngithini abantu nje mabakuhlukumeza ithuna siyalisebenzisa kakhulu futhi angifuni ukufihla kodwa ngeke ngene kanzulu ukuthi kwenzakalani kodwa ngapha wena mafuna ukuthi sikuncede mawugula siyakunceda namkhulu ukuthula izilwane siyakwenza lokho ukuthwasisa ngiyathwasisa namkhulu indaba zesithunywa sasenza indaba zesithunywa amandawo mafuna ukuthi mhlambe ukuthi sikufundise ukuthi kuparulwa kanjani into ukuparula ukuthi ukufenjwa kanjani siyakufundisa into ezifana nalezo ngiyanceda kakhulu into zelumbu namkhulu abantu abanesifulane isifulane abantu bayanyatheliswa namkhulu siyakhona ukuthi sikuncede kanjalo ukhipha idliso siyakwenza lokho if mhlawumbe wena washiwa umfazi or washiwa indoda amanzi amancane if umuntu ufuna simshaye ngesichitho i-tin fish inamandla kakhulu nethuna namkhulu nesikuke emnyama kodwa siyithinta ngenye la thola nje izithombe zakhe nje ezibili nje sosebenza ngalo umuntu loyo ithombe zephepha zaye ithombe nje kuphela futhi ku social media mnandi abantu bayaposta siyayiprint out bese sibhale ubhale yonke lento oyifunayo namkhulu siyayithunela futhi ithanda lele laba indlebe ikhanyelanga laba sisebenzisa lona amen mawenyanga kumele ukwazi ukuzivikela mawenyanga kumele ukwazi ukuthakatha namkhulu makwazi ukuthakatha kabi inyanga seseyisangoma ngoba kunesangoma kunenyanga ngapha ke ngikuzwe futhi uthinta le igubhu mkhulu ukuthi ngathi negubhu uyakhona ukuthatha igubhu ngiyazenza namkhulu kakhulu ngoba kunabantu bamathenda yabona yonke lento igubhu namkhulu ngiyazenza igubhu zokudonsa ne igubhu zamabhizinisi abantu abeyindumbezi abangasebenze engasebenzeki kahle ngiyaphakamisa namkhulu ngithwalisi ukuthwalisa ngiyakwazi kodwa idlozi lami alithandi kakhulu ukuthi ngithwalise kodwa umuntu baka insist afuna ukuthwalisa mina ngiyakuthwalisa namkhulu yasathwalisa ngedlozi lakho siyathwalisa ngethunzi zabantu siyathwalisa ngabantu abafuna ukulala nabantu abaningi uthatha amandla wabo uthungula amandla wabo siyakuthwalisa lo kodwa mina ngithanda ukuthi wena mkhulu ngoba esikhathini esitemaqeda ukwenzisa abantu lento lezo kuyofuna ukuthi besingasihlambulula yantona ukuthi into njengoba kunokujulile sikwenzayo ebumnyameni yantona ukuthi lakuphithizela abantu sigubhe sishiye lento lesithatha thule lethunza labantu abadlula lapha ngithola ukuthi it's very much important ukuthi ba umuntu kuyafuna ukuthi ufuthe kuyafuna ukuthi ugeze usihlambulule ngoba wazi ukuthi lapho lokuhamba khona uyanyathela bathubule nethunzi zakho bathatha amandla wakho uyangazi ukuthi ngithini kodwa ke egubhini engizenza esikhathini esiningi namkhulu ezokuvula ezenhlanhla kunele ostrich egg engispecialize ngaso kakhulu ukuthi abantu abasebenzisa ukuthi umuntu onamabhizinisi small businesses big businesses siyakhona sivule siphakamise emakhampani wenu abantu abayendumbenzi abangasebenzisi siyaphakamisa abantu abagembulayo siyaphakamisa abantu ladies of the night ngifuna ukuhloniphisa ngithi ladies of the night nabo baningi overseas mina nama client eHolland nama client eNorway nama client eEngland abezile bazothatha igubhu so it's a pito namkhulu ukuthi ekhaya lapho usebenzela khona abantu bazongabaza amandla wakho mara uzosuka abantu abakude baze kuwe yebona so into ejwayelekile le ukuthi
abantu abaseduzane babona ngathi hayi lo simjwayele besikhula naye nana kanti amele ababheke mina uMrapeli kunedlozi elingiphethe wena mkhulu kahle kahle yeah so igubhu nyazenza wena mkhulu kakhulu ezokudonsa ezokusebenza ukuphakamisa amabhizinisi kunegubhu namaphondo futhi avikela umuzi avikela into eziningi nama-client okwaziyo ukuthi bafuna abantu kakhulu ikhona amaphondo okuvikela namabhande ngenza amabhande okulwa namabhande okuvikela namabhande ukuthi mhlambe ukuthi udonse kuneshimani la ngaphandle mina mkhulu aziconywa abantu bathi bamshaya isandla njalo ngakho apha abakhululeke sizobasiza akasondele ngapha kumkhululeki nazo enkulu yakhulu amadoda ekasebenzeki ekhaya mama lokuyakhala uthi hayi man ubafu bametete asukuma uyalala siyakusiza waphi thing of the past zokusiza angikhulumi nje kuphela mkhulu ngiyasinya sithanda ukukhuluma kodwa mina I've got a lot of people wena mkhulu abashuthi mkhulu Letsatsi siyabonga mkhulu Letsatsi sesizogoqa khehla lami mhlawumbe nje ukudlulisa imizwa kakhulukazi unabantu abaningi abakulandelayo mkhulu bakubuka kumanje bakubona uyadlondlobala futhi umsebenzi wakho muhle nento ekhulumayo nje inesindi yazwakala ngoba kwesinye isikhathi akubona kuphela ukuthi uyothi umuntu uyomlapha ngomuthi yazi nokuthi nje ukhulume nomuntu nje ngomlomo avela umuntu alapheke ngenxa yokwazi indaba zakho so ngathi nje mhlawumbe mkhulu Letsatsi namba ababukeli bakho abakulandelayo nama-client akho nabethu Ecopoint TV mhlawumbe ukuthi yini ukudlulisa imizwa yakho nje ngendaba yakho yokuphila kwabantu wathinta enkulu namkhulu always bantwana bamangibatrainer ngithi before nganikeza umuntu umuthi ngicela ukuthi umcancel ecala because when you talking about the counseling umuntu uyangena lapha esikolweni sakho kuyakhala mathi ushana enhlolo shakho lokuyakhala umuntu wakhona ukukhubazekile emoyeni ukhubazekile nje kakhulu akuhlakane lotho ufuna imisebenzi awatholi ufuna abantwana abatholi uyathuka ngapha umama bathi awutholi bantwana kahle kahle wena mkhwenyana usilethele enye indoda la ekhaya kuningi wena mkhulu ngithola ukuthi ngithini umuntu ufuna umkhansela eqala umphakamise eqala ethi mawuzomcala umsebenzi umnikeza nemithi yakho kwazi umuntu wakhona azi ukuthi yazi sengiphilile ethi noma sekafulathela asayohlanganisa into ezifunekayo so mlaphile so upholile so mina ngomkhulu Letsatsi namkhulu ngiyindoda enjalo ngithanda ukuthi ngikhansela abantu ucala endumbeni before ngabusebenzisa imithi yami ngithanda ukuthi ngiphile labantu ingangokuthi I always say ngithi mabaphila abantu because mina inhloso yami ngifuna abantu baphile ngifuna sonke sindlondlobaleni ithi mangifika lana mangixoxa nane ngasho ukuthi nginesibonakaliso ukuthi one day ngesisikhathi nginyela ngizobamba isandla namkhulu nizoyithola one day license ukuthi nibone umhlaba jikelele angazi ukuthi kanjani kodwa bayabathi basicala ukuxoxa la before siba on set ukuthi ngitshelile ngathi mkhulu ngibona bathi ngintshela ukuthi nizoyithola license ukuthi lento le enifunayo destiny nizoyifinyelela awuthokoza mkhulu siyabonga ayicha siyabonga bathi kesikisi we receive isibonakaliso sakho kehle injalo mkhulu Letsatsi ngiyacabanga ukuthi ivede ngoba sinohlelo lokuthi futhi sikubuyise khona la ekhaya siyesathola imbiko eminingi ngawo ukuthi kuzomela ukuthi ubuye uzoqhubeka nenkulumo yakho so ngiyacabanga ukuthi njenganamhlanje singayishiya nje lenga nje kanje kuhle kwamafruit elengesihlahleni singawaqedi ngoba sisazowadinga sibuye sizonqampula futhi ngoba namhlanje ngingasho ngithi siyabonga kakhulu mkhulu ukuthi uzivakashele la e-studio emakhosini ngiyabonga kakhulu engathi ne production company yenu nama channel wena ngaphilisa abantu because ngiyacabanga inhloso yenu ukuthi abantu kumele bazi nge-spirituality abangama cultures ngobungoma and the list is endless engathi abantu bangaphila ngokuthi banibuke nani uNkulunkulu namadlozi besibaniphakamisha so bayisose ngokunyathela lana ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe inhlanhla izobusiseka namkhulu abantu abangifunayo bazangithola ku Facebook ngikhona uNorman Muswane and ku TikTok umkhulu Letsatsi ku YouTube umkhulu Letsatsi ku Instagram uNorman Muswane and then abangifunayo 0749103317 0749103317 iWhatsApp futhi ama calls mabaphila abantu thokozana working days Monday to Friday Monday to Monday sangisebenzi nje impela noma ngazana imiliyoni yakho angisebenzi ngaMonday amen kusho ukuthi from Tuesday until Sunday ngama-Monday sangisebenzi nje enhloko okay mkhulu kambe mkhulu isigodlo sakho mawusikhumbuza uthe konje ukuphi ngokuzinza ngise Wattville eBinone East Rand not far from Carnival City
Okay, Yeah. then address bazoyithola mase bekulandela baba kakhulu. sikulandela Siyabonga kakhulu mkhulu. Makhosi. Cha, namhlanje ke mbukelo Echo Point TV the call besihleli ke nomkhulu Letsathi ushayile wahlikiza wasinika ukudla kwendleba salapheka. Ngiyathemba ukuthi nawe mbukeli lapha ekhaya uvele washiya ngisho amabhoda athi usuqakile ukubheka ngenxa yokuthi umkhulu Letsathi bese kufike qathatha nje into omzoqhetha la studio wasinika ukudla kwendleba. Mina ke ngoqwana mfowambatha ke ngithi angisho njalo ngiqhuqhumezele ukuthi nathi sishandu sesikwazile ukuthi sisungule ibusiness mkhulu ngisacela ungiphe ibusiso sivule ibusiness sine company ye security system. Hallelujah. I-security system ke ilapho khona esikukhandela khona noma sikufakela ama camera emzini wakho noma ebusinessini lakho noma mhlawumbe etaveni noma ngabe kuphi noma ngabe umuzi naleli gate la khona lele oshaya remote ivele lithi kamnandi yamandla wasasebenza uthi uyophusha igate ngamandla impilo isiyitechnology so siyafika thina nje qathatha siyishandu sifike sikufakele security service ukuze umuzi wakho ukwazi ukuthi ube safe. Siyacela mkhulu nisiphe ibusiso. Emakhosini mkhulu uNkulunkulu namadlozi baniphakamise ingathi konke lokho nikufisayo namkhulu ngakufinyelela kodwa I always say ngithi even if you have a dream but you don't wake up and put it into practice nothing's going to happen. But ngicela ukuthi nifake nama efforts wenu nonke futhi nonke nibe ne dream eyodwa ngabe nabanye abadonsele emuva kanjani uNkulunkulu namadlozi bazonibosisa. Awu siyabonga mkhulu. Niyasithola ke nje lapha nisi WhatsApp ku 0711 663252 nibhale nje lapha ku WhatsApp. Usabona wakho ke mbukeli noma mlandeli wethu esikuthanda kakhulu. Cha phela usabona uhambe nenkulumo zengayo. Hayi ukuthi ungibikelele nje ungibuza ukuthi ngiyaphila nekuseni. Cha usabona uhambe nenkulumo ozengayo ukuze sikwazi ukuthi kusheshe sifike nje qathatha usinike location sizokufakela. Sengiyaphuma ke mina mbukeli ke bengihleli ke namhlanje ke nomkhulu Letsathi khona la studio ke umkhulu silethele ukudla kwendlebe ke simthandile nathi sizombuyisa siyathembisa ukuthi sizombuyisa ababukeli. Wena nje mbukeli ungakhohlwa ukusubscribe lapha phansi akuthathi ngisho isente ukusubscribe kumahala usubscribe ucommente ushare ukuze sikwazi ukuthi i-channel izifike kuwonke amagumbi omhlaba. Mina sengiyaphuma ke ngoxwana mfowambatha ushanda indaba ezithi sontshukazi umthiya ushota uMatinda isiqhamuso edlimaza abantu kwaJose Xololo umuntu edakudakhela uqathu bukela Echo Point TV the course ubonana ke kwenye episode elandelayo.